November ni somni sang ni somni panga ni nga ni ani a bazar thir tu te chi bai ule tunkar thotan ni khani wen security council chuan US rotna angin resolution an pasa he resolution ni US president Donald Trump an Gaza in dona ti topna na rotna point somni asiam be chana pasan ni a US rot resolution hi UNSC a hian hne taka pas ni ma se omzia nei vak don lo ni in alang thung UN resolution pass tak zinga point langsar berchu Gaza in ka hai tu thlung vong nung tura Gaza International Stabilization Force ISF da chung chang ani a ISF hi Israel Egypt sarkar te nena thok kho tura ti an nia Gaza strip chural thuam keng helpol omlo na siamin nakin zela Gaza strip dan le thu pe keng ko tu tur Palestinian Police Force dinin training te petura be sei anni UN resolution pass ani a chuba ka chon president Trump manna hi Israel le Hamas ten an pom ti ni ma se Israel chon Gaza Hamas te omna nian hriat an lakap renga Hamas ho point Israel in ral thuam da turan phut na chon la ti hlotling thei chuang lo bokani engpo ni se International Stabilization Force chu enge omzia engber nge an ti don ti chu zona ani taphotani UN resolution lang chuan ISF chu ramfrang si pai tho khom Gaza dan le thupe keng ko a police te training pe a ral thom keng helpol ti top tura din tura ni a ISF yan Gaza mi puite humhim na thokin tanpuina sem chu dan thlengin an ven himna le an hmalak na hnoya kalpui tura ni a chuba ka chon Gaza stiparem na le monna tlon tlinga om theina na thil poimo ti tur dang om poin ISF te hian an ma zel mayang ti ani Gaza stipa hian kumsom pakoliam ta chung khan Hamas so in rorelin khotlang in enkol na zongjong le ven himna lam thlengin Hamas so kuta omvekania chu tu na hian Israel in chu chevekin Hamas so tu poimo zongjong deuh tho an that to a Hamas so po si payanga om hlei thei to lo khopin an chu chaw to ani chu tiang kara chon ISF din tumin mala kanita a Gaza hian Hamas sema Palestinian Authority emoten rorel lovin Israel le Egypt sarkar te en puina hnuaya ISF te hian Gaza ven himna chon keng ko don ti chu event thurel dan chu ani US chon ISF atan hian Azerbaijan le Indonesia te chon sipai thon in huam ni in an soya Egypt Qatar le UAE te point sipai tho chungchang hian soi ho ve mek ni in an soi boka ma se UAE ho tulang sar tak an war gargas chuan ISF atan sipai tir don lo thu a sei tunga report chen khata chuan Egypt sipai te chu ISF commanding unit an ni don ti ani bok October thakhan Turkey President Recep Tayyip Erdogan chuan Gaza hian remna om theina turani chuan a sipai te tho thei thu a soya ma se Israel Foreign Minister Gideon Sar chuan Gaza Turkey sipai te an oman rem ti lo thu a soi chiang ngal thungani ISF din tura UN resolution hi adu lama vote som pathum tla a adu lo lama vote tla omlova pass ni ma se UN Security Council permanent member pane Russia le China chon vote an thlak ve du lo thunga ISF a hian Palestinian an tel ve lo te Gaza hmalam huna UN in rozel dan tur sei chen na omlo wang te in resolution hi pass chin yan hriat lo thu an sei ani hei mai hi ni lovin Russia chon US rom man na zui deuh si in UN resolution atana an duang an lo duang ve boka he Russia rom man na hian UN Secretary General in rolin ISF din na konga po hovin sipai tir tu ramte po than ni se ti te talan ani a alan dana chon Russia hian UNO an la da chung nung viawa US si chon rom man nan siama chu an duang in UNSC a resolution pulutin an pass puitap mai ti te poina soi thei ome UN resolution pass ani nulok hian Hamas so chuan thu chua siamin Telegram an post dara he UN resolution hian Gaza strip chu achunga chengte du dan le ngai dan lam hasalovin ramdang sipai thu hnuaya barlutani antia UN resolution hian pomlo thu an soi Hamas so hian Gaza sarkar angarwan rel na chu ti topa an thu nei na kalsan an rem ti thu an soi dei to a chu ti lai chuan an ral thuam dairo englai ma in an rem ti lo ani tamaro manna hian Gaza Hamas ten poimo nan nei lova an ral thuam an da angaya boina siam lawan om zel phal sakin
chu tiang turan in tiam theilo ani ero chuan Gaza Strip atanga him takan chhuah theina tur ro man saka tiam ani heti la hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza Israel sipaite in dona chu la top lo ti soin Hamas hawin an ral thuam an tung ngai turani atibok UN a Israel palai dani danon poin Israel chuan Hamas te ral thuam ti bo vek chu an thupui ani thu a soinon ve boka heti la hian Israel ram ep tu party Israel beitani ho tu Avigdor Lieberman chuan UN resolution chu Israel sarkar hlo cham zealan tir tu zelani alo ti ve thunga Netanyahu sarkar ro rel dan dik lo wangin Palestinian state chungchang soilan sarani a Saudi howin nuclear program an nei pha Turkey le Saudi Arabia in F-35 in do thlonan nei pha ni ati engpo ni se UN Security Council hian Gaza ISF da rem ti ma se he ISF a hian engramin nge sipai thong ti soi chen na la om lova engtin nge nan thonga engram berin nge he ISF hi thununin kai hruai ang ti soi chen ani lova engchena thukin nge ISF a UN in rolang ti po soi the ani bok lova UNSC a resolution an pass ve top maya Hamas hawin an pom lo zian soi chiang ngala Israel po in an din na nga yan lading zel ti an soi non ringot boka UN resolution hian Gaza boina ti re na konga mason na ro pui taka thlen ri lo chiang hle ani country atangin UN no hi kumsang kha zakwa somli panga khan ramsang sang in UN charter a mingzia kin din ani a khovel puma remna le mon na om theina tura bei tu pol ramsang sang in inu na na thazok an nei theina na thok tu pol khovel pum huap harsat na sang sang do tura tho ho na pol ni tura din ani a kumtam tak chung chu pol za om le ro pui ani a ramsang sang in UN thurel chuan za thin ma se tu na chuan UN hian om zia nei tlem tial tiala akal phung fu tok lowa soi hnom na liana sum le pa ya tla chia a harsat na le boina lo thleng ti top konga ti the nei tlem tial tialani UN Security Council a chuan permanent member ram panga USA UK France Russia le China omen anni hian veto power thunei na le thil ti theina in ang an nei thewa hengram te hian UNSC member ten lungrual takan pass resolution po an veto power mangin an hnol mak mak theya he an thunei na hian ma ni le an thurual puiram te tan ani chuan an mang hre lo tlang veka in social theipo anom hran lova he hian UN chu pol rin tlak ani na tinep tial tial ni na lang Russia chuan kumsang ni som palia Crimea alak chungchang le kumsang ni som ni pania Ukraine run chungchanga UN resolution te chu a veto power mangin adang mak mak maya hetiang tho hian US point Palestina ram boina chungchanga UN resolution chu adang ve de ureng boka Syria ram boina te Sudan boina te Tibet boina le kol tuar chungchanga po veto power nei ram te hian UN chu mala theilowin an siam zelani khovel boina lian tak tak sangkha zakwa somkwa chowa Bosnia le Rwanda boina te sangni le pathum Iraq war te chu UN hian a met mit theilowa Ukraine Gaza Syria le Sudan boina po UN hian ti ngai na hrelowa heng boina sang sang a hian veto power nei ram te chuan UN chu omje nei lowa an chuwa wangin UN hian tangkai na nei nep ta hle ani Europe le America lama chian na thlenga UN a che that thei violain Africa le Asia khomwal puya khwarel chian na chu UN angin ngai poimo ani tok lo fo boka hei wang hian khovel ram sang sang hruai tu te chu UN a hian anin hrui po na saviau thin ti te po kan hrevek ome heti la hian UN hi ram sang sang sum tho khoma kala ni wangin sum tho nember US chu a in luling lo theilowa UN budget za somni pani zet tho tu ani wangin President Trump hei chuan a president masak zo ka tang khan UN chungchang a hian tong kama mangna theile a UN a US sum tho za somriat pathum zeta ti niama tumri ngot poin UN malak na sang sang chuan a tur ngal em ringot mai ani kha hetianga ni lai hian ram somli vel zetin kumtina UN an sum tho turan pe theilo boka chu mai ba ka chuan UN noya agency sang sanga hlemhle na lo luar ve zel boxi New York khopuya UN headquarters som point soi sela hloa Asia khomwal puya emo Africa khomwal puya emo UN headquarters si son ni se zia dewang ti Poland oma ma se herot na hiatlang thei silo heti kara hian khovel pum huap ni che silo ram ti bik ne intel khom pol sang sang
G20 BRICS SCO AU le ASEAN te lo piang chho zela UN thleng lovin heng pol te hian an bial chunga man la a khovel huap tho ho na in ti bing ne tho ho na lama khovel ram hruai tu teril ru in sorbing na sa zela UN poimo na hian ep chho ta hle a UN chu pol lian tak zawm ang reng fu engram mai nan za tak tak ni si lo ril ruking bai takaram sang sang te kal khom na pol ani ta deuh berani khovel chanchina UNO ya pol rin tlak le khovel huap zo hi la om ngai lova UNO poimo na le chakna tlak niam zel rual hian khovel himna le ram sang sang in u naw na pot niam ve zel ti hi chianga khovel hi survival of the fittest hun lampanin zoi zoi na kir le mek ti la dik thei via ome bazari lo thira wangin kan lo me